Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki videos ki wingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lan ni phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pentep bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ko bathamai Timintang in pay no ya kanika post ko banok shulat thamai po Shillong Meghalaya. Ya kanika post la apply ka Meghalaya High Court mentau benai arajar apo ar. Kakateng jeng kanika post ka day law clerks le legal research assistant. Kelas date le nika tarik ba khado ba pilaban submit yiki applications ka de kat santrik benai September arajar apo ar. Ya kanika post law clerks le legal research assistant ka blai Southly ka age limit le nika kerta ka berdo ka de apply snam ka bahaya do ka de lai apply snam ka salary le nika tulap ka de apply hajar sanspa ha kashi benai ka educational qualification kalong komne klade bandan ka LLB degree nakono ka recognized university ha India bat kitu ki bal adab enroll le ni kitu ki bam padab enroll ru kom advocate bat ka bar council of India le ni kono ka bar council jong ka stin ki laban apply itu ki candidates ru ki badang pulih ha ka final year jong kono ka accredited law course ki laban apply tangba pihak ban PNI ya ka proof jong ka law qualification ha ka por jong ka interview ki candidates ki haban don ru ka basic knowledge ha ka computer but ru ban wat lani ban shim ki information na kinu ki search engines lani processes kum ka manupatra SCC online LexisNexis Westlaw but kiwi Ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply ya kini ke post pihak ban pendap ya ke application form kepala a support jang ka official notification but kadai ban poi syaka Office of the Registrar General High Court of Meghalaya Shillong shwal ni haka khat santering benai September arajar apuar pihak ban ta ya ka passport size dur ke jampi ke batmai do but ru pihak ban a ya ka signature ke jampi haka application form but pihak ban pa attest how no gazetted officer but haka envelope ka bapibu ya kini ka application form pihak bantho application for the post of law clerk cum legal research assistant haka ni ka envelope pihak ban bo lang ki copies jong ki certificates ki jong pi kum ki educational qualification certificates extracurricular activity certificate but ka computer knowledge certificate pihak ban pa ikini ki baro da ka speed post lani da ka registered post ED post lani da ka courier but ka deban poi syaka Office of the Registrar General High Court of Meghalaya Shillong shwalani haka khat santering benai September arajar apuar ka official notification lani ka official advertisement ka balapalai hi ka High Court Meghalaya ngala ai po description jangan ka video disngob ha download but pulih shwaya ka shoba pin apply ka ni ka post kanang ba pin tip shushu shpang kiwi pat ki details